тамошобинони иззатманд салом. ин лаҳза маркази матбуоти вазорати корҳои дохилӣ шуморо бо рӯйдодҳои ҷиноятии як ҳафтаи охир шинос менамояд. дар ин барнома шумо имкон доред вобаста ба содиршавии ҷиноятҳои одамкушӣ, ғоратгарӣ, дуздӣ ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо барои худ маълумот пайдо кунед. дар студия бо шумо мо Рухсор Таваллузода. муҳтавои барномаи имрӯза чунин аст. ҳамдеҳаи худро кушту ҷасадро дар чоҳ партофт. ғоратгароне ки телефонҳои сокинони пойтахтро тасарруф карданд боздошт гардиданд. бемасъулиятии волидон ва ҷиноятпешагии ноболиғон дар вилояти Су. шарҳи ин ва дигар хабару гузоришҳо дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ. муноқишаи ду ҳамдеҳа дар ҷамоати деҳоти обурдони ноҳияи Масҷоб ба марги яке анҷомид. шаҳрванд Диловархуҷа Тураеви 23 сола дар заминаи хусумати шахсӣ ҳамсояи худро бо табар захмӣ кардау ба ҳалокат расонидааст. шарҳи ин ҷинояти мудҳиш дар гузориши ҳамкорамон Акбар Шарифӣ аз вилояти Суғ. хело дарнок аст вақте нафареро аз неъмати барқарорнашаванда ҳаёт маҳрум месозанд. сокини деҳаи обурдони ноҳияи Масҷоб Исломов Амирбек Ҳайдаровичи 33 сола аз ҷониби рафиқ ва ҳамдеҳаи худ Тураев Диловархуҷа Қозиевич соли таваллудаш 1997 зода ва истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти обурдони ноҳияи Масҷоб бо истифода аз олоти табар ба ҳалокат расонида шуд. хабар медиҳад милитсияи ноҳияи Масҷоб. ҷинояти бераҳмона санаи 9 декабр тахминан соати 22 содир шуда вақте маълумот дар хусуси бедарак шудани ҷабрдида Исломов дастраси милитсия гашт, баъди 5 рӯзи ҳодиса дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ одамкушӣ ошкор ва гумонбари ҷинояти қасдона Диловархуҷа Тураев боздошт гардид. من اسلام وقتی در مسکو یک سال باز کار میکردیم در موجب بینام جمع مناقشه شد بعداً از تلفن من رسمای اولیام گرفته فوتوشوپ کرده من شانتاژ کردن گرفت حرف اسلوبی خودش موندن گرفت بعد در موجب بازم ما وای کرده معامله کردیم و تو تاجیکستان آمدم من بعداً به ماه سپتامبر آمد باز دوباره سر کرد همین کار رو که بازم می شانتاژ کردن و من خیلی هر خیلی اسلوبی موند هر خیلی موند که من توقع نکرده. ҷинояти махсусан вазнин дар заминаи хусумати шахсӣ содир шуда гумонбар шуда баъдан бо мақсади рӯйпӯш кардани кирдори ба ҷомеа хафнок ҷасадро ба чоҳи об партофтааст. то рух додани ҷиноят Тураев барои содир намудани он тайёрӣ дида баъдан шаҳрванд Амирбек Исломовро барои гуфтугӯ даъват намудааст ки далели қасдона будани кирдори ӯст. وقتی که شما جنایت را صادر میکردید یگان نفر شما را همراهی میکرد؟ نه تنها خودم بودم بابا. برای صادر نمودن همین جنایت شما چی آمادگی دیدید؟ خبر خوشگیر از خانه خودم گرفته پیشگی تیز کردم و در قبط کورکی خودم موندم پیشگی برامده سر راه تیار شده. یعنی همین خصومت شخصی شما را وادار کرد که جنایت وزنی صادر؟ дигар омилҳои ба содиршавии ҷиноят мусоидаткунанда дар рафти тафтишоти пешакӣ муайян хоҳад шуд. гумонбаршуда ба гуноҳи худ иқрор ҷасад дарёфт ва аз рӯи ҳодиса бо моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. нашъаҷалобон гарчанде аз оқибати манфии паҳну фурӯши воситаи нашъадор ва зарару зиёни он воқифанд, вале барои ба даст овардани манфият ба муомилоти ғайриқонунии он даст мезананд. милитсияи вилояти Хатлон зимни дор намудани коркардҳои оперативӣ 2 нафар нашъаҷалоб сокини ноҳияи Панҷро боздошт намуда аз онҳо зиёда аз 23 килограмм воситаҳои нашъадор дарёфту мусодира карданд. мубориза бо муомилоти ғайриқонунии маводи нашъовар яке аз самтҳои муҳими фаъолияти кори кормандони милитсия ба ҳисоб меравад. нашъамандӣ ва муомилоти ғайриқонунии маводи нашъовар ба сиёсати иҷтимоию иқтисодии мамлакат зарари ҷиддӣ мерасонад. оқибат шахсони ба ин ҷиноятҳо даст задаро низ ҷазои сазовор интизор аст. дуруст аст ки гуфтаанд амали номатлуб дар ягон давру замон поянда нахоҳад буд. пой девор ва иморате ки тавассути нашъаҷалобӣ бунёд гаштааст ноустувор ва бебақост.
کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه 5 ضمن بردن یک قطار کارکرد اخبارات‌های اپراتیوی و چاره‌بینی‌های اپراتیوی 2 نفر از ساکنان جماعت دهاتی کبود سیف‌الدین و ناحیه مذکور را با گمان دست داشتن در معاملات غیرقانونی مواد نشادار و با مقصدی در آینده به صاحبیت کسی دیگر دادن دستگیر نمودند. اینها شریف حسین سال تولدش 1969 و قادیروف شیرعلی سال تولدش 1986 می باشند. هنگامی از نظرگذرانی منزلی استقامتی شریف حسین از داخل آغل خانه نام برده یک خلطه دریافت کرده شد که در داخل آن 23 عدد بسته های پیچانیده شده مواد نشادار دریافت و مصادره کرده شد که به نوعی حشیش و افیون منسوب بوده. وزن عمومی موادهای در بالا ذکر شده 23 کیلوگرم و 89 گرم را تشکیل می دهد. معین کرده شد که گمانبران پیوسته به خرید و فروش و استعمال مواد نشه‌آور مشغول بوده و با این راه منفعت به دست می‌آورند. در زمان امروزه تهدید و خطرهای زیادی پیش روی جامعه را فرا گرفته است. یکی از این خطرها گردش غیرقانونی مواد نشه‌آور به شمار می‌رود. از این خاطر اهل جامعه را می‌باید مبارزه را پرزور نمایند با ضد افرادی که می‌خواهند با راه خرید و فروش موادهای نشه‌دار صاحب دولت و ثروت گردیده و اندیشه از آن ندارند که هزاران نفر دیگر را مبتلای نشمندی می‌نمایند و آینده جامعه ما را خراب می‌سازند. در شعبه تفتیشاتی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان نسبت شریف حسین و قادیروف شیرعلی پرونده جنایتی با ماده 200 قسم 4 کادکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. دست به جنایت زدن جوانان و نابالغان واقعا باعث نگرانی و تشویش است، چون که در این سن و سال این قشر جامعه باید عمر خود را صرف علم و دانش و هنر نماید. 4 نفر گمانبر که یکی از آنها نابالغ می باشد برای صادر نمودن جنایت غارتگری از جانب کارمندان میلیسیای پایتخت بازداشت گردیدند. شبگردی و بیهوده‌گردی و نوشیدن مشروبات اسپریتی بعضاً باعث صادر نمودن جنایت از جانب جوانان و نابالغان می‌گردد. از جمله هفته سپری شده در نتیجه پیشبرد یک قطار چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه سینا 2 نفر را دستگیر نمودند که آنها در صادر نمودن جنایت غارتگری گمانبر دانسته می‌شوند. اینها شهروندان فیروزجان سفرمد سال تولدش 1998 و نابالغ ساکن شهر دوشنبه میباشند که نامبردگان سنه 9 دکبر سال جاری هنگامی در کوچه سعدی شیروزی قرار داشتنشان از حیثیت اوبوشی ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران نموده با شهروندان آدینایف اوصاف سال تولدش 1991 و اینایتوف منوچر سال تولدش 1997 مناقشه نموده آنها را مورد علت و کوب قرار دادند. همزمان تلفن موبیلی جبریده آدینایف اوصاف را تصرف نموده از جای حادثه فرار کردند که با صادر نمودن این کردارشان با جبریده به مبلغ 1500 سومانی ضرر رسانیدند. شام آمدیم فیروز در اومد پیوا خوردیم اوجا وقتی آمد چون جان داشتیم یک فیروز داوید اومد زد اومد تلفن ایشا گرفتم این تلفن ایشا گرفت رفت من برم آمدیم یک پیوا بعد یک پیوا خوردیم برم آمدیم که یا جان گرم با ما را میمادیم زدم تلفن گرفتم طرف رفتم. اینچنین کارمندان میلیسیا 2 نفر دیگر را نیز دستگیر نمودند که آنها نیز در صادر نمودن جنایت غارتگری گمانبر دانسته میشوند. اینها شهروندان نصیریف امید سال تولدش 1984 و طلبیف شهرت‌الله سال تولدش 1995 ساکنان شهر دوشنبه میباشند. ضمن پیشبرد کارهای تفتیشاتی معین کرده شد که نامبردگان سنه 11 دکبر سال جاری یک نفر جوان پسر 27 ساله ساکن پایتخت را مورد علت و کوب قرار داده یک عدد تلفن موبیلی نامبرده را تصرف کردند. با این عمل به جبریده به مبلغ 1800 سومانی ضرر رسانیدند. این زمان وابسته به هر دو حالت نسبت گمانبر شوندگان برای صادر نمودن جنایت غارتگری پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات جریان دارد. دست به جنایت زدن نابالغان از مسئله‌های داغ روز بوده، پیشگیری چنین نمود جنایت‌ها برای در آینده برای نیک رفتن آنها مساعدت می‌کند. گزارش همکارمان اکبر شریفی از ولایت سوخت عاید صادر جنایت یک گروه نابالغان. دزدی از داروخانه‌ها با اصول شکستن قلف دری درآمد یا تیرزه حالت جنایتی است که میلیسیا به 3 نفر نابالغ، یکی 15 ساله و 2 دیگر 17 ساله استقامت کنندگان محله 31 شهر خوجند نسبت می‌دهد. نورسان کجرفتار پیشتر از 2 تا 4 مرتبه برای دزدی سود شده باشند هم باز از عادت بد دل کنده نتوانسته این نوبت به دزدی مبلغ پولی از داروخانه‌ها اقدام کردند. من پیش دار ایستادم
Владик даромад ту гашти пеши ҳамиҷа омад сони 400 сомон ҳамиҷа гирифт. гумонбаршудаҳо нишон дод медиҳанд ки дуздиҳо бо маслиҳати пешакӣ шабона содир шуданд. ҳар кадоме нақшу мақоми худро иҷро намуда манфиати пулӣ ба даст меорад. асосан дар дорухонаҳо, хазина ва ҷойҳои пулнигаҳдорӣ таваҷҷӯҳи онҳоро ҷалб намуда пули нақд тасарруф шудааст. Анҷа даёмдум инҷа менҷи анда пул ҳисоб буд, пулакиша гирифтам буд, Владик бедадам. чанд пул буд? Наедам танга қағаз буд. наврасони дар дуздиҳо гумонбар ҳамчун душвортарбия дар қайди милитсия меистанд. ду навраси 17-сола 4 маротиба бо ҷурми дуздӣ суд шуда бошанд. шарики 15-солаи онҳо 2 маротиба доғи судӣ гирифтааст. тафтишоти пешакӣ 7 ҳолати дуздии маблағи пулӣ аз хазинаи дорухонаҳои ҳудудии шаҳри Хуҷанд ва 4 ҳамин гуна ҳолат дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро ба онҳо нисбат медиҳад. ман даромадам, ҳайрон шудам, ҳама ҷо чапа росте кассаҳои бинам аку 200 сом изофа танга нестаст. این اپتیکو رفتید این اپتیکا همین آنها خداشو اما اپتیکا صفر دادن که اینا همه خیلی آنها نشون زیگم خیلی فهمیدیم که توزیع شده است بیان که همه جا تیتوفید ویسار آینک شدگی آینه درامدگی گلو ریختگی تانگا گفتگی клазной دارو گفتگی من اینجا تیتوفید بود дуздиҳо аввалҳои моҳи декабр содир шуданд. дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд хазинаи 4 дорухона дар кӯчаи Камоли Хуҷандӣ, яктогӣ дар суруғаҳои кӯчаи Гагарин, маҳаллаҳои 32 ва 33 ба яғмо бурда шудааст. камтарин зарар 400 сомонӣ ва аз ҳама бештар 1700 сомонӣ гуфта мешавад. шумораи дорухонаҳои зарардида ки айни ҳол 11 адад мебошад, ниҳоӣ нест. гурӯҳи фаврии тафтишотии милитсияи шаҳри Хуҷанд дуздиҳои бо ҳамин шева содиршуда ва изи содиршавиашон ба услуби иттифоқи сегона ҳамонандро бо методҳои оператививу криминалистӣ мавриди тафтиш ва коркардҳои иловагии оперативӣ қарор додааст. бо мақсади кам кардани таъсири зараровари ихроҷи газҳои нақлиёти автомобилӣ ва дигар омилҳои ифлоскунандаи ҳаво ва муҳити атроф, раёсати сайёҳӣ ва экологии вазорати корҳои дохилӣ пайваста чорабиниҳои мақсаднок доир менамоянд. ҳамзамон оид ба ворид шудани воситаҳои нақлиёте ки намуди зоҳирияшон ба талаботи шаҳрдорӣ ҷавобгӯ нестанд, аз тарафи кормандони раёсати мазкур нисбати чунин ронандагон чораҳои қонунӣ андешида мешавад. аз ҷумла ронандаи автомошинаи боркаши дулан рақами қайди давлатиаш 113 хм 07 Каримов Маҳмадхон сокини ноҳияи Рудакӣ, автомошинаи тамғаи дулан рақами қайди давлатиаш 02901 Саидов Сайҷафар сокини ноҳияи Рудакӣ ва ронандаи автомошинаи тамғаи Шагман рақами қайди давлатиаш 842 ХЕ 01 сокини шаҳри Душанбе ки бе болопӯш масъулии сохтмонӣ ва бо нақлиётҳои ифлос вориди шаҳри Душанбе гардида буданд, нисбаташон протоколҳои зарурӣ тартиб дода шуд. ёдовар мешавем ки тозагии ҳаво ҳамчун нерӯи тавонбахш нигоҳдорандаи саломатии инсон мебошад. мақсади чунин чорабиниҳо низ ба ҳамин самт нигаронида шудааст. ҳамзамон аз ҷониби кормандони раёсати экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ дар якҷоягӣ бо кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Ваҳдат зимни доир намудани чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ маълум намуданд ки шаҳрвандон Ои Маҳмадов Сафаралӣ соли таваллудаш 1976, Юлдошев Фирӯз соли таваллудаш 1996, Мирзо Ахмедов Рамазон соли таваллудаш 1987 ва Маҳмуродов соли таваллудаш 1998 сокинони шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Яврози шаҳри мазкур ба шикори ғайриқонунӣ кабк машғул мебошанд. инчунин ҳангоми санҷиш маълум гардид ки ин нафарон иҷозатномаи махсуси силоҳро низ надоранд. ягон ҳуҷҷат дорад амерохт? ҳуҷҷат надорам. ҳуҷҷатош дар он вақтҳои ҷангу чужда нест. шумо ҳуҷҷат барои чӣ накардед то вақт? маблағ надоштам. бинобар ин нисбати дастгиршудагон ҳуҷҷатҳои зарурӣ тартиб дода шуда барои чораҷӯӣ ба мақомотҳои дахлдор ирсол карда шуд. кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар нақлиёт буда зимни доир намудани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ 4 нафар ноболиғро барои ба муомилот баровардани маводҳои тарфгарӣ боздошт намуданд. гузориши навбатӣ дар ин бора.
агарчи бо назардошти зарару зиёни моддию маънавӣ ва ҷисмонии маводҳои тарфгарию пиротехникӣ ҳанӯз 4 апрели соли 1997 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти рақами 195 иловаи 5 воридоти маҳсулоти пиротехникӣ ба ҳудуди ҷумҳурӣ манъ карда шуда, соли 2009 барои муомилоти ғайриқонунии он ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ гардид, вале то ҳанӯз аз ҷониби ашхоси алоҳида, соҳибкорону тоҷирон бо мақсади даромади муфт воридоту муомилоти ғайриқонунии он бар роҳ монда мешавад. дар ин раванд кормандони мақомоти корҳои дохили саҳми беандоза дошта, аз ҷониби кормандони ин ниҳод миқдори махсусан калони чунин маводи зараровар дарёфту мусодира карда мешаванд. аз ҷумла дар натиҷаи бурдани корҳои пешгирикунанда аз ҷониби кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар нақлиёт буда, чунин ду далели нигоҳдорӣ ва фурӯши ғайриқонунӣ дар ҳаҷми махсусан калон ошкор карда шуд. дар рафти амалиёти махсус кормандони раёсати мазкур 4 нафар ноболиғон сокинони шаҳри Душанбе ва вилояти Хатлонро дастгир намуданд, ки ҳангоми кофткои шахсӣ аз дохили борхалтаи дастгиршудагон наздики 30 000 маводҳои тарфгарӣ хлабшука дарёфту мусодира карда шуд. вобаста ба ҳолатҳои ҷойдошта маводҳои зарурӣ тартиб дода шуда, тафтишоти пешакӣ идома дорад. кормандони сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилӣ зимни санҷиш дар як қатор дуконҳои самбусапазӣ ва нонвоихонаҳои пойтахт ҳолатҳои ғайриқонунии истифодаи нерӯи барқро ошкор намуданд. ҳарчанд гузоришҳои таҳлилӣ аз ҷониби кормандони сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон омода намуда, вобаста ба истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ ва пешгирӣ намудани ҳодисаҳои сӯхтор мунтазам аз тариқи воситаҳои ахбори omma пахш шаванд ҳам, то ҳол нафароне ёфт мешаванд, ки дидаю дониста ба масрафшавии қувваи барқ роҳ дода ба буҷаи давлат зарари калони моддӣ мерасонанд. зимни доир намудани чунин чорабиниҳои мақсаднок аз тарафи кормандони сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилӣ муайян гашт, ки дар ҳамоми хусусӣ воқеъ дар кӯчаи Испечак 2 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе мансуб ба соҳибкор Аҳлиддин Ғафуров истифодаи ғайриқонунӣ ва масрафшавии барзиёди нерӯи барқ ҷой дорад. ҳамоми мазкур зиёда аз 2 моҳ мешавад, ки бе ҳуҷҷатҳои дахлдор фаъолият намуда маблағи ҳаққи қувваи барқро пардохт накардааст, аммо соҳибкор аз таҷҳизотҳои гармидиҳандаи барқӣ барои гарм кардани ҳамом фаровон истифода менамояд. илова бар ин талаботҳои бехатарӣ аз сӯхтор низ дар ҳамом риоя намешаванд, чунончи кабелу ноқилҳои барқӣ дар ҳолати хавфи сар задани сӯхтор қарор доранд. ба ҳамин монанд ҳолати тасарруфи қувваи барқ дар дукони самбусапазии соҳибкор Саид Нуриддин Почоев воқеъ дар кӯчаи Гагарин 2 ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт ошкор карда шуд. соҳибкори мазкур аз спиралҳои баландшиддати барқӣ дар танӯри самбусапазӣ муддати чанд вақти охир истифода менамудааст. ба зами ин ӯ ягон ҳуҷҷатҳои дахлдор низ надошта маблағи ҳаққи истифодаи қувваи барқро пардохт намекардааст. бинобар ин аз тарафи гурӯҳи корӣ қувваи барқ дар дукони мазкур қатъ карда шуда спиралҳои баландшиддати худсохт бартараф карда шуданд. ҳолатҳои дигари нигаронкунанда он аст, ки бархе аз соҳибкорон бо тарзу усулҳои нав аз ҳар гуна асбобҳои техникӣ ҳамчун таҷҳизоти спиралӣ истифода менамоянд, ки шиддатнокии онҳо хеле баланд буда масрафшавии барқ дар онҳо зиёд мебошад. чунин як ҳолати дигар дар дукони нонпазӣ воқеъ дар ошёнаи якуми бинои ҷамъияти саҳомии шакли кушод Континент Инвест маъмул бо номи маркази савдои Саъдбарқ воқеъ дар хиёбони Рӯдаки 10 ноҳияи Шоҳмансури пойтахт мансуб ба соҳибкор Толибов Рамазон ошкор карда шуд. мавсуф барои омода намудани маҳсулотҳои нонӣ аз спиралҳои худсохти баландшиддати барқӣ дар танӯрҳои нонпазӣ васеъ истифода менамуд. чунин ҳолат дар баробари масрафшавии зиёди нерӯи барқ эҳтимолияти ҳар лаҳза дар ноқилҳои барқӣ рух додани ҳодисаҳои сӯхторро ба амал меорад. пайвасти ноқилҳои барқӣ низ дар баъзе қитъаҳо хилофи қоидаҳои амалкунанда васл карда шудаанд. вобаста ба ҳолатҳои ҷойдошта нисбати соҳибони ин дуконҳо маводҳои зарурӣ тартиб дода шуда фаъолияти дуконҳояшон дошта шуданд. ҳамчунин қувваи барқ низ дар ин дуконҳо хомӯш карда шуд. ҷиҳати пешгирии истифодаи беҳудаву барзиёд ва ғайри мақсадноки қувваи барқ гурӯҳҳои кории мақомоти корҳои дохилӣ дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ фаъолияти худро ба роҳ мондаанд. бинандагони гиромӣ инҷо барномаи худро ба поён расонида умед дорем, ки шумо барои ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ва пешгирии ҷинояту ҷинояткорӣ ҳамкории худро бо мо дариғ намедоред. хайр то дидори дигар, сарбаланду хушрӯз бимонед.